Oke baik, selamat berjumpa kembali bersama Nompit. Selamat tahun baru, selamat siang dari Boko, Lembang, Tumbang Datu, Kecamatan Sangala Utara. Ya, kita berada di sini di belakang Puskesmas Tumbang Datu, Lembang Tumbang Datu, dalam rangka upacara pemakaman Nenek Rosalina atau Nenek Sarah. Ya, pemandangan yang luar biasa di sini di Kampung Tumbang Datu. Suasana kampung yang sangat sejuk, indah, mempesona. Ya, dan sekarang kita ada di sini di Tongkonan Batu Ariri. Sebentar lagi acaranya akan segera dimulai. Kita spill dulu keluarga yang datang. Oke. Halo bosku, minum kopi bosku. Oke. Oke, mantap. Kopi Toraja. Kopi Toraja. Ada boleh. Luar biasa. Masa kita main kena bonus hari. Iyo, halo. Halo. Sepi dia menentukan. Oi. Sepi dia menentukan bukan aku pula. Iyo, Pak Bade. Acara apa tuh? Iya, sana Kali-kali video sana cara dulu. Sange kenalan pada motor mama sampai Mana itu? Mana ini? Oh, ya benar. Ibu sekolah biasa kini dulu ketok kan sana yang muda pian. Bisa waktu ketika di sini kita turun tuh. Dan ngen. Kalian nih. Ini kalian nih. Ya. Belum bang. Biasa kali biasa roti kamera biasa. Nah, ada roti kamera biasa makan di sini tuh. Iya, yang kedua tuan kehidupan di sebuah tuan kayaknya buat apa? Memang kibis hari. Iya. Iya. Ayo, yang nabur tu ada, dulu betul aku ni tu. Sudah rombongan dah. Oh. Iya bisa tapi bisa ada piano waktu dia baca di kalau tengah piano karena biasa kalau satu kamera cuma foto setengah atau kalau ada waktu sedikit baru masuk di lantang. Begitu maksudnya, iya. Iya begitu ceritanya jadi biasa perlu lagi dua kamera kalau dia pesta besar tidak mampu kita tangani sendiri. Anu gaya-gaya itu dulu. Iya, iya. Iya, biasanya. Wih, luar biasa keluarga sini datang. Tonton, oke guys, mantap. Oh ya. Mantap. Pala ko rin pala ko rin. Kato ko rin malon. Iya. Dalam peta ada yun.
Saya di bawah. Nanti mau kecil apa? Nanti mau sekali waktu kecil main. Tang, tang. Bisa nga pembalap din na kinuhay. Baik, na mahano ka dami. Oke, no. Baru kareba do. Kareba melo le. Oke. Sehat-sehat ya Indo. Sandonita sa iya. Oke, makan bersama luar biasa. Makan luren. Sambal alure. Oke. Enak sambal alure guys. Weh. Sambal lure sama tempe. Weh, rasa. Oke.
Sekarang tanya Adin. Tadi ko ya, dah boleh. Kasi naman itong anak ka na may pare. Yo, halo. Tarik ke siang. Kami datang ke Iya, iya. Oh iya. Apa tadi ini? Ang sebelah sih ya, Le. Iya. Iya. Kalian itu pantau. Tadi tu may lambarina. Mana di Canada? 12 kuguran, Le. Jadi 4 hari lah per hari. Iya. 13. Ya, di tiap hari lah iya. Mas buka, Pak. Oh, iya. Iya, Sabtu. Ah, ini makan tu. Makan ini apa tahu? Yo. Mau ni makan. Ah, dengan apa tu? Yo, kamu tu mana nanti? Nanya apa nih, Bang? Kamu makan dulu. Mau apa kita tu? Mana ni nata tu? Kami ada Yo. Pada posisi yang correct gitu. Pada melihat tu posisi yang lantang ada dekat. Iya. Iya, sir. Iya. Artinya kan yang udah rapuh tuh udah dukat tuh anu. Artinya kemudian anak-anak tidak mana apa kan udah biasa berbuka tuh rampot tahun lah biasa tanda pura di shooting game kami sehari gitu suka masuk tuh iya 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 itu betul kayak bisa mau kamera lah mau kayak pakai iya bisa ya iya iya ternyata ada permintaan keluarga tuh iya Mana gitu enggak? oh iya oke tante iya keren iya Duduk ini. oke yo boleh biar ada koin Ini kemana sama ini di Lombet kah Itu. ini di Boko ini kalau di Lombet juga ada acara juga di Lombet tapi ini di Kami lama ya. lama ya oke vegetarian bukan awak Bukan awak. iya Iya. bukan awak dua A nya biar kayak itu anak ya Tak dua. dua le oke ya biar oh Dikontak mandi dulu Pak. iya bang kamu kan iya pernah kami bersemangat jadi kita ini sarapan dulu baru makan kalau kita di sini ya sarapan dulu baru kita potong kerbau atau mulai acara biasa tempat lain dulu mulai acara dulu baru makan ini makan dulu karena makan itu kan
Tuh guys. Bergulai situ. Om Peter jatuh guys, waduh. Tidak apa-apa sih. Nah tidur turut. Ada gitu ngurut. Oke guys. Oke, di mana pesta ini? Rasulata. Iya, ini di Tumbang Ratu guys. Ada kan? Ini orang gila ini. Orang cantik bisa orang gila lah. Itu yang kami nonton di Kalimantan live-nya kalau ada cantik. Oke baik, terima kasih ya. Apa itu mau di Columbus? Kamera yang tidak selamat. Iya. Dibagi-bagikan sama mama-mama. Oke, betul sekali, mantap. Ya, kameramen tidak selamat. Iya. Ini demi skincare ini nah. Kita sudah jatuh guys. Iya, demi mencari pembeli skincare sudah mahal. Dia mau lewat. Hampir terberlabak. Ya sudah terberlabak, sudah masuk itu kaki di kalau otak lantang. Nah. Ya kok kamu lantakor itu saya akan di pantokalan yang mudah duit. Iya, masuk di kalotok. Aduh. Itu Mi, karena sudah capek ini mencari pembeli skincare ini nah. Aduh. Jangan dia mundur terus. Iya guys ya. Ini kita berada di Tumbang Datu, di kantor Lembang Tumbang Datu. Belakangnya juga puskesmas Sanggala di Tumbang Datu, puskesmas Sanggala Utara. Oh nenek, berlaku karya apa nenek? Pada laku tandai. Oh tak ambil tandai? Iya. Kau di kuamal belum usia anak so? Oh, apa dia lu tadi penonton aku petiruan pada dia. Kalau pantok, kalau kau kairi. Kami militiro tu minggu na pengalukan ni tak yolo na sampai na Maliolete. Wih, anak kami mote. Oh iya. Makaratak. Susing Iya, makaratak kasusin doon na. Ada tahu makan nah ini karya jadi banget karya. Terima kasih. Dahil nakon to ini nak tutup palay ko mo Iya. Pwede ka rono na eh. Iya. Apa kamu kumi? Na di kuano ka Lambu Solo ka Manila Koki Matanlo. Oke, maka upasepan dalulan lat pagdalulan na. Enggak. Aku. Mau beli to ba? Tila na pasepa lantang eh, pa. Oh. Yo alu lete ako sampai kan na. Wendo ke sampai kan ta. Patulot tayo siya na manulis ka to hapon lalu ah. Hari ini. Kon nananangkan ko sa. Sana di tiro na ito mentiro doang ko. Mana? Ya, kato kayo cewek cantik itiro na. Mentiro siya nga ka. Iyo,
Apa itu? Wah, marah satu suka bosku. Wah. Mantap. Oke. Pampatumbar itu, Mbak. Ah, Pampatumbar ini dulu lah. kan iya. Oh. Wah, dia boleh anda le. Wah. Bosku wah. Salamat. Weh, mereka tuh karya Kalimantan teh. Oh, yang makan tawa ngomong bosku ya. Saya aku tandai kong matumbar eh. Weh, makan teh ngomong tuh Kalimantan. Oke, selamat tambar, mereka siapa tuh nih. Iya. Suara kan nadukuk mati. Bisa kumtoyo Kalimantan no. Indah, linggo. Halo Cici. Weh. Bosku. Mantap. Weh. Ini tuak. Ya, Mbak. Saking itu teh ke. Oh, iti pula tulang na. Mana lang tuh siapa usaha ding pai kira bilang lu. Salam pangalan, Dr. Sandro. Oke, guys, sini. Ya, pasadin nak bawa tahu. Nggak ada kena aja, tidak mi. Oh tidak mi, oh iya. Iya. Live kan juga itu? Oh iya, oke mi, guys. Nah iya, iPhone-nya iPhone 17. Iya, 17, iPhone 17. Hah? iPhone 17. Iya, 17. iPhone 17. Mereka tuh pengikat. Ya, halo. Halo guys. Cantik-cantik udah. Cantik-cantik ya. Wah. Berapa alino tete? iPhone 17. Iya, 17. Mahal. Wah, Belum ada iPhone 17. Belum ada. ada nih. iPhone 16 saja ilegal baru nih, tapi enggak masuk di Indonesia. Sudah bikin di perindapan ini. Dari perindapan. iPhone 20 Pro Max. Ini iPhone 20 Pro Max. Ada anunya nah, iPhone-nya. Apa nah? Oh, anu ini iPhone 15 atau 14? 17. 15, 14. 14 sih. Iya, 14 Pro. Oh, sudah Pro berarti kan? Bukan kontainer. Saya itu kontainer. Tadi sang kontainer. Konten. Ya, kontainer. Bukankah itu yang maksud di sama layar? Iya, sangat TV. Guys, iya. Kasih lah boleh dulu. Gimana kak? Kalau aku nonton nanti. Sengal apa? Sangat TV, guys. Kami dari Palopo. Oh, dari Palopo. Wah, pantas Bukan Iro bikin dengan taulut teh pa. harum-harum kapurung. Cantik-cantik muka kapurung ini guys ya. itu Kalau kami di sini muka bulu nangko. Nanang ka di sangkin tutero na lama tu bai. Na tiga rontok tu pati sangka na te do tomatua ko. Kente ka mo kumilangan banua tu biasan na maapatudo do na sola temaya na kampo na narapu mi angka ilo me sali mi pupenurusa yung sali na mi pokade kenangkay yo kende ka mo kumilangan
Dali Malaya. Oke, dah. Masuk YouTube itu. Masuk. Apa nama ininya YouTube-nya? Toraja unik. Oke, kita Mana buka kok dia pengen lupa. Baru gue subbreaker, sudah kamu subbreaker. sabar, saya suka. Iya, subbreaker dulu ya. Dapat 50 boleh, Pak? Iya, dapat kok anu. Kami mau follow Subbreaker. dulu guys, Ya. biar dapat uang 50. Oke, 50. 50. Siapa namamu, Kak? Ya, Siapa Britney. nama? Hah? Britney. Britney. Wih, Yes, yes. orang bule Britney. Perkenalkan nama saya Ririn. Ririn. Kalau ini Pepe, guys. Pepi. Oh, Pepi ini. Laura. Oke, Laura sana. Halo, Kais. Hey. Woi. Nama siapa? Ayo. Naik dulu cucu nenek di atas. Ah, tidak ada jaringan dari seru malah. Kacau kalau dari seru. Tiga nak? Nanti tibo ne. Di mana di sana? Nanti lagi aku. Mari itu apa lagi? Bisa bersama dia nggak apa? Mari pakuan itu apa? Ya, anda betul, anda betul. Bagus-bagus lagi. Tak, saya yang kita mah. Dia di sini. Bantalnya, Masa di peringking kalau? Di kepala satu. Kayaknya melonan. Melonan na talo. Iya. Iya, tali apa na? Tali lomay. Apa na tali lomay? Mo leta, ada blessing na to ampa. Na tali lomay dolo. Sini Pak, sini Pak. Pwede Jopi. Dapat alapit si Jong. Ala nito kayo na sudah. Dilapit ini bang. Apa sih cuma na tali? Iya. Ada suara yang nanti. Iya, kunang kamu. Kunang kamu. Sudah. Oke, emang kau telah mete. Iya. Tite dong mid bawah. Turun. Ngapain dong? Wah. Makan apa ya? Mana drum? Oke, semangat kakak, semangat. Kita harus jauh-jauh sedikit ini Kaisah. Bahaya nih, kita bisa terlapuk nanti kalau TKD kaki. Oh,
Mati bekas. Apa yang mati? Anak alalum itu so. Saya Maria Beranto. Attu mirale. Attu mira dia kampai. Iya. Atto merah. Nah, kanda alalum. Dalio mai ya. Mar kan nasi pulo la anu bang. Kami palay kaya kaya mo bibate lah. Iya, tak di pasar saleh. Dene aturan lah. Iya. Oke, acara untuk kerbau. Apa iya, kerbau ini kerbau pertama dipotong di sini karena acaranya baru dimulai, jadi ini namanya kerbau karudusan. Nah, jadi prosesinya begini ya. Jadi awal acaranya begini. Jenazah dikeluarkan dari kamar di sana namanya sumbung, dipindahkan ke ruang tengah di atas ini dan dibalik arahnya, arah tidurnya yang awalnya itu dari timur ke barat, sekarang dari selatan ke utara. Jadi kalau orang Toraja itu nanti dikatakan meninggal pada saat dia itu menghayal dari selatan ke utara, selatannya kepalanya dan utara itu kakinya. Ya, barulah kerbau pertama dipotong begini. Ya. Oke, ya. Oke, kare bate, kare tahun baru. Oke. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ambe-ambe. Sini di Rumah Datu. Dia nak solaki kaya lalu itu. Oh, ada budaya salat teh tapi kam amar nonton. Iya, tayo pa na. Mangkasa kaya ni ko tulad. Iya, nalaburay lang tayo pano kami ramah komen. Ano ko ah. Mati ini anjing. Mupe masay ba na tipon. Oh, na taari dari lah. Iya, pelagi po rin makaratakin dulu eh. Kaise oh. Cantik ampun nenek. Oke, jadi hari ini cuma 1 ekor kerbau dipotong. Nah, besok ada minimal 2 ekor. Oke, mantap. Cecahnya ditulanya. Oke, Pak Ejam. Oke. Salaman aku lah kau segala. Oke, dapat ke perampai guys ya. Ini boy, Johnny bumbu bumbungan ako salamat ako lako liusgal atau madok kedua lang. Oh, salamat. Oh, oke guys ya, salamat. Oh, mura dito tayo mo to. Nah, tayo tadi Pak Johnny, marami tayo Pak Johnny. Kuya mahal mo di kampay mo kuno. Iya. Kamu juga lu berantem. Guys ya, kita lanjut nanti lagi kalau ada penasaran kita. Ya bisa pertama kita nih saluran buku. Ya, karena protokol. Oke. Oh. Oke, yore lu sangata. Oh, tayo pa nasulat yung ay. Deh, tayo pa sudah teh Pak Joni. Sudah melaku apa kan lah. Tahu betul lah, lu sangata. Oke, baik. Oke, Pak Lembang. Oke, selamat siang. Sangalah TV. Oke, Mbak, kita di Kepala Lembang di Tumbang Datu. Wah, belok tuh. Belong merusak ini apa sih ini dulu belongnya? Apa sana itu? Tembungan limbah dari rumah sakit. Tembungan limbah dari rumah sakit puskesmas. Tembungan limbah. Ya. Ada pakai dana boleh tuh anu. Ano po kare? Kalambe. Apa na kuha? Nagkuha wilas ito di kopi dong. Tembungan limbah puskesmas. Yan ko to. Supaya masyarakat di sini Tembungan limbah yan eh. Tidak terkomenta Itu listrik itu, ada tuh listrik ini. Listrik. Itu listrik tenaga surya. Seandainya bisa disuplai ke masyarakat mampu, masyarakat Lembang atau Tumbang Datu untuk
satu Lembang itu, tapi ya khusus Tungka untuk puskesmas. nolatang pumalolong tetirang danang mangga tang kelok-kelok tumi titang kubatingka. Tarampo tang titololeng tage tutun tang tiso kang Suruh buto. pulang ke Pajama? Pulang. Lampung kami leko nalung ni sunit kulang sumule naik dedaw dedek nak dari turu-turu tebang daw te. Oke, ya. Tangan asondo di parok na tamatin donate. Komandannya disuruh Linggo tuh wala. Tangan mediat asondo. ini Oke. Pangandaran juga panas bosku. Oke, Sudah bentang Pangandaran. daw titong kanang kada kula Mantap, dari Maluku, Ambon. Oke, dari KI Maluku. Langan na sumbulan randang di purutna tumatra putalang kulay deklan numpik bukalit ko di nilayang gato kamunan Kau di Tinggoro. Maka boleh. Iyo dili umiralan. Oke. Oke. Padolo jumay tola kabuan katakan ng propusulan kararang Para na ito para tu hindi po puskesmas di belakang puskesmas. ang gatemay Oke. to perande arang bulawan na rebugan di dilang titang na tondok to pesabot kurisan narang na parang kayo kabilang temak ni kumangka ditarik tong mama ikada nenek tong petindoy bisarang atau dolo di potau bunga to manarang diong balarang nampak to pante diong rantian tuyu kiden ni temai gandang sikundung tan dilo maka dirapak igente to di popasak banuan na di potamuan tarampagana kibin dan ni temai maklalan nadak lantangan na tondok susi diong ate makulo to temo diong te kulak to marasa saburan to parenge lalan nade lilik na padang di bokko balik tarik tikuran dan nalembang tumbang datu pagala tiumbak na domay pira bak panalembang magalimat na rupusuling kararak na angkat na temay pantara na kadatungko ng panglolowan na isungat na todolo di po todolo digente to di po bukun na buwangin di po tarong ko na silolo ko na sindana to marasan uno ko siarang Uniso mo si suluan daw te panito di sumbang daw te lamdak siayoka sapuran toron amben sa toron indong alam na te tondok labutun na jumay pira-pira bak panalimbang magalumak narakaro ko suling kararak nanggan na temay to di po susarian matoto susarian sarro tau kang banduda digente pemanaran surak bulan pandai roto-roto bintoin sampuran bapak kepala lembang sisola stafna siapa maaparin taran tubuh bumai madona set amate tondok lagu na jomay bakana lembang jomay sanangan pura para pintu tuan litu sanda kasalle maka lima narakalakuanggan na tamay ito si paranak temayaluk melaulangi siloloan temay sangga aloson di batar Tubin dan patutungan biyak tutunan ng patitangan mas sulo-sulo undang borang tidak masa kasang patikan na bisara na yote kuli na padang tangan na tanday may kaboyo tangan na isan may kataaka alu sa ulik ke patali ambon sukaran na lupin na datun na suruga daw te baruang na lipusan na kasale saburan tuang pastor si Sola Dewan Stasi semintu tumaapanak talamay pira kumbungan salo ta ekomi ko pasalan na rinding ta ekomi ko paleko naman ang abanua sinili komi ko pekatabay pantan komi ko pestiman ni jomay pantan kaukoran magalima na jomay tagiran kaparentang si misa ata kung padolo ko paundi ko papentang atang itong kun kukuha tabi ibaimbing nga manidik ka arandan dupuduk ko kulangan mo tang maakadatungan na patiramban ni patiras sangga na tedaw nene na tangmanda di ka ako purinting isunga tiyang basuli pagi manibo kaleng ko na lilang purek kedik ka tang maktundo maleso na patiramban ni temay gura na padang lupa na paapanaw manatang labinting di ka ako pagulang bubamba pina kukuhain din ang mga kukumbak manguretan na tinarala masosora rengit mempala patumali umpataro pala mabusang gumbal la arak manipin ko kumuha ko tali-taliban no ako songgo peladaran manemelada na daw tongkonan kada manemasikola na daw panito na pauleleyan tangaku ampun na kada tangaku rangaw penang nabisara
kada sios sori to menene di ponene ulelean situran dadi rijimi todololen tenan panikuan manda putaranak binting kuloloan teme kada manda di temporian manda daw banuan nene eta bisara binting dipenalikan talibangala daw tungkonan todolota belan na mano kakalalen to tanak kadan na nene mingkailing lalu dang susugo peuman bisara to di pota bunga iya memanda putaranak binting kuloloan na maneteng kana duka banuang kuloson na to dalawata aku kuting kata mate tondo kaming kara apata mate lisun na te pangleon inde padang tuwa balok kalibuk batulap paran kusang kutandai kumua budaya matua induk lan tetangga na tondok dikki banu karungan lam tema lipu ditarik pantaranan na kami tongkonan pangaloloan na kami isungan na todolo di potodolo to malongan niya batu bakting ita masin dunia karangan pa inanta maloga pinggirikanta nakita mora maasipa-sipa tutana dio batang di kaleta maapasidun dukatonan dio tondon to batang taden na sauba nasumpulok na kamarintinan upo pendaunan na kamadantenan iyo tabe lako kita minto solanasang ondong lako kita keluar ke batu lako kita tomak rapu si kambe temai gura na sepu si loloan temai lumpa-lumpa na temai taduan sapat apasak kaleta indainan papapanganan ondong oraka lako kamu toron nimbuk lan tetangana tondoko temai tomang kanaria kada situru PKK sabura na malutena ta pasaka kaleta undong raka lako kita mintu solanasang tulaw nala katanan lam tela tumeng kanasara ta pada pasaka kaleta belan na la dibuka mo bak pamanikina inde lam tangkarampuan boyok la dikilang muampang bulan na inde kaisungan tumataga inde inan dine patikem kung balaran nambak na kamarintinan nung pagumara karante yang boyok na kamadandenan la tanay si pamatoy buk tomak rabutan lang diyong kapurampangan si babano karungan ang tomak kamunanaw diyong palambambolo iyo tabi lang kamde babagan natin katongkunan pesulo ng Tomario lagu ko tabi tapatan na ramba taling aduang tasolanasang tapalidan maya-maya suling sayo kata kulangan lang kambyo santun rombongan la pasaka kalena iya matur rombongan na sa rapa Boko rombongan na Matius Velegala Boko rombongan na sa Aini Karuaya rombongan na anak almarhum sa Cici Karuaya rombongan na sa Pong Cici Karuaya rombongan na keluarga Nek Putna Balik rombongan na Bapak Semar Borong rombongan na sa Mama Gerat Malinaw Kalimantan rombongan na keluarga sa Neve Boko rombongan Bapak Agus Jomay Samarinda rombongan Pak Agus Samarinda rombongan sa Nek Kevin Boko rombongan sa Bong Aldo Tambunan rombongan sa Bong Gio Palu rombongan na Bong Nia Lindu Palu rombongan na Bapak Naita Jomay Palopo rombongan na Batine Sampai Senga Bebo rombongan na keluarga sa Nek Rakda Balik rombongan na Inces Sigi Palu rombongan na Bapak Derma Buntulobo rombongan na Nenek Riang Tok Tete Nonongan rombongan na Bati Sanek Minggu Palembang Nonongan rombongan na Bapak Egi Samarinda rombongan na Vincent Soladina Bituang Lembugo rombongan na Joakim Malumpo Jomay Merauke rombongan na Pak Joakim Malumpo Jomay Merauke rombongan na Bati Sane Toko rombongan na Bati Sane Toko Boko rombongan na Ruru Teresa Batu Ma'aril Jomay Kalimantan rombongan na Bapak Apatar Makassar rombongan na Sane Rizky Boko rombongan na Nenek Nayansen Tok Lemo rombongan na Pelayam Tondok Jomay Tok Lemo Palompo rombongan na Nenek Noel Tok Lemo rombongan na Bapak Noel Tok Lemo rombongan na Bapak Cici rombongan na Bong Seren Lu Banggai
rombongan na Sabang Dian Lindo, rombongan na Nober Kalimbuang, rombongan na Pong Gariba Boko, rombongan na Pong Adel Balik, rombongan na Pong Gita Boko, rombongan na Pong Arti Balik, rombongan na Pong Sian Lindo, rombongan na sa Agus Damay Kalimantan, rombongan Nando Aquila, Papua, rombongan Nando Ata, Mamuju, rombongan na Sanek Deo, Karuaya, rombongan na Sanek Esra, Lengko, rombongan na anak almarhum Mak Cici Karuaya, rombongan Bapak Dinda Bali, rombongan apa rombongan na Seima Bali, rombongan na Sanek Aini Karuaya, rombongan na Pong Kristo Mengkende, rombongan na Yarin Tambunan, rombongan na Sabong Ika, Bak Budombe Kalimbuang, rombongan na Iori, rombongan na Yori Kanandela, rombongan na Rasi Buko, tambah rombongan ng keluarga Nek Desi Lengko, rombongan na Siapa Lora Lengko. Ayo dari anasa mo to, tu rombongan tumangga di sakbo la pasa kagalena daute babagan ng katonggonan la lendu tamate lubak badi sali sangka bengkara patamate lantang karampuan boyo kaisungan tumataka. Ida dimintu na rombongan ke saka mo kami daw babagan ng katonggonan bisa mo ta pating kabela amay. Isu sisiduka lako sangayoga kitulan dolar rombongan do bisa mo kami mangalay nando babangan katonggonan. Halo guys. Halo cucunya nenek. Duduk situ sana, duduk di sana. Satu, melodi deh. Oh. Bintang, di mana kok tempatmu bintang? Tak ada di tempat. Tempat HP. Ini sih tempatku tadi. Wow, ganteng cantik, lihat di sini dulu. Mantap. Oh, kenapa tutup muka itu satu? Jangan tutup muka. Oh. Satu. Kaya ya suara nawat eh. Satu. Iyo, ya kukurangi itu rombongan ini atar ubu dari bukan. Lasang tete di bahasa nanti kuya tak abangnya dulu apa. Iyo, napa ka ina tagar kay telan talan kelata italatama. Saka kami rombongan. Da bahasa itu oleh bahasa daw tuh kita inalatama. Matumbari ka takali bahasa itu. Okay ba kami kelor ka? Iyo, ya tadi bahasa sangan na nina. Ta ko karang mo suling karara at lalulantang. Da ko manini ko nato ako di pukada domay. Iya, yan nata na di tiro lindo na tama dan di ibase protokol. Ngatumbari ka tangani bukade itu. Iyo, tabi lako kita sulanasang
Iya yan na dibasa tu rombongan na dumay te meja protokol. Yo tabi di palaku maseta. Dia mo may tampakan na kunta sa langan tampak kabelok tatama rombongan siya mo dumay. Yo apa belan nasangka te karampuan mo yo kay sungan tumata ka. Di na yung patikim mong balaran nampak ubarara karantayan tuyo. Latanay si pamatoy dugo tumakabutal lang. Si babano karungan ang katumak kabunanaw la si pamatoy dugo di yung kapuran pangan. Si babano karungan di yung palambaran bolo. Ya mo tanatasi kinakamarintinan tobing igulan na kamadandena. Iba nila kung kita solanasang ya tabi bisa magi pangalainan do bawangan katunggonan ta pating kay rumay. Yo. Yuk. Gimana Osro? Dari mana Ki? Dari Parigi. Oh Parigi. Iya. La bubua tabi di ya bogo oku siman sa deganan kay ringko. Tabi lagu anggan na pamanda masalia lang do bintin mak tambunon sane daw te panito disembang daw te landa siya yoka. Magalima naraga lagu anggan na salurara salubugo tumarasan nung pasangka kalay nga daw te babangan nati katunggonan na pisyuro ng Tomario. Lang bukula soyang sumanga at asolana sa mali pangaparayang tanggamayri. Tungta bigarin tetial lingkareban na hindi daw makdadi gumo na ulit marampa to gumumbong malabita. Balata patumbari duga lata dua ngadia pari mintu ki duga ya sambolangi narande tanah kalua ta iki duga ya nasalauran nalendai bisik-bisik. Sunga mantang kia rari pena tapo pena mak gulo bodong. Puang matuang pak dengan ni puang matuang nala sulai sangan na puang laipu di lai pakalahi. Di paturu-turu temamba minao te tangana sondong di paro de tomatindo minao te linggu balana tanana samba. Nalambi mi kole te allo to temo na dete mi boleh te gula to mana salum pating kaki ada situr ada malu te dalam teleponan tondoko. Lampating kasangga situr sangga surak madatulan aluk kasarania. Iya ratan data sikina di yung tema allo to temo pak to di bulanna. Dia mategula atau marasa nasi tundang to mamma tema irara makamba nasiru yang kaboro tema ibu kutang nasi peyadera. Si tundang to mamma lago ba manalembang nasiru yang kaboro lago pentu tual lipu sanda kasalle. Rumay na ngasela iya to diyan nan nuleleyan inang lain iya to di palumpun ni bisara. Sosi sangka diyan nan ni pak palumpun to matua. Elan na malo kala sambuan pisik kadan na nenek napo nenek mengkailing lalu dengan susu ke peuman. Demi bisaran na lolo di kota hubun. Iya moratan data signa di yung tema allo to tema to dingiminangan na di yung tikulla to marasan. Unggara kami sanggaderan gumombo sangat yang karan. Anggan na tewaya nagpangaluluan sangga pangusuran do tilangi turiyang seleng sirenden. Tiyumba lamay tetangga na tondo kadolo lamay telesun na pangleon. Angga temi tarbubulan na tau rata balan sialik na tetondok aluangina angga lola sumanigina. Tumpul paminta sirolan tetangga na tondo kutokula mangka di pelendu ton na pangala taman papadang di bokoton na kurra manapa pabarang di balik. Maka paganda tarbubulan na to pagarolondo la baba wala lembang aluangina angga lola sumanik na to may kutinti saungan. La pepento to lipu to kulla mangga di pelendu turi yang ana sinene tumbang dagu.
Magalima narakang garaga sang deran kumombong sang tiang garan jong may liliina odaya padanga di karuaya lago kuwati tengkasi ato lenteke dati rimba kasiya iya to pesoyan tawai mata to taboko to dodamo taratui si turun tampo te bating si pangoton balabatuing kemari pangaleleng ibunin na puwang apa sembang tangan di tirona na leleng tangan awasay na sembang tangan alahoy abalata patumbari dugalata duwang dia bari puwang untay tingin na lino sa liran na tedain magalimak narakang galaga duga sangge deran kumombong sang tiang garan to tiyumba na maliliin na talo mo penaniyam tiyumba parang ditambudin pagapagan naraga tonggon buka baturupan na pamtarisan malakbina angga pangtaranangan na parang di bebo tolak lilii tali gararaan na parang di sangala sulingi pulaan na tomak duang salo tomak kalo simisa kamel lindo duga sanda lindona pikil lang duga pantarisan mangkara ingin na pantaranangan na parang di nodongan Todaya parang natarana ke tongkonal layu kenaloluan isungan pa akalan doan tongkonal na todi poda tubay ne sungan pa akalan doan na datu manay tinonongan pakapagan na nakatungkon duka pamtaranagan na padang adibituang todi yung padang narinding idoge todi poda tumuan yang luang ina dahinan nasaldi tinaran saledong tokulak mangka di pedenduk ton na di induk base kasale ton na di yambe pandan di pamaroso langku pating katedong inderan dan di puduk kulaku pakumbaya akarambau wakal lengko nalilaku lagu lambi itu diong padang di palopo to diong padang titanan tallo dainan samba patulalikan lilit na buah ponrang makole bay bunta kola kana tukui rokko angger rongkong naungan ni masamba nasareongi esungan na datulu karai kena padang diala tondoko tosang pas sekita nenek eta sangkala panda todolo di potau bunga di gente pajung rilu makau ribone sombarai goa mata sagari sangala to nenek di paulelean to mabangko di potulang dan kada to di katanani to telu bocoy set dicapa gala apa pada pakapakan naraka tonggon duka pamtaran agana padang di Kalimantan panglolowan na padang di Samarinda tiyumba duka pamtaran agana padang di Palu to dio padang di Popali Suraraan na padang di Sulawesi di Pobombong Pulahan na Daenan di Celebes pakapakan na tiyumba duka pamtaran agana padang di Merauke to dio padang di Papua pakapamtaran agana padang di Mangkasa tiyumba duka pamtaranagana padang di Buntulobo todaya padang di Poparande bulanna buntu sesean liling bontong motondok na nenek mipo nenek tiku tamben bola tedong modai dan na todolo mipo todolo apa dempi manitang na lambik dan di poduk kutang na detek na bakal lingko na lilaku laku gua dago bagi dago kumane sumpuro lomona longan ubu bendauran bela na marasa motomak na putalang anggoto makabonan nao ngaraga sangke ereran umparan dan sangat tiang karan lomba limbong kaburang pangan lomba tasik lolera membuat tasak pakapakan na lomba limbong kada sang buku lomba tasik sang patik ilonian gumwa karampuan dan sola nasa kakek denang talindo mairik rampos inulang bating tutun silang dak mario lante lubak bawak may mata lante tarampak madusen di timang makpuna lolong di rande maaw tangkele suat di parandang maktallo talampuka si mangku